Umunsi mishize ubwo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagiranaga ikiganiro n'itangazamakuru bamubajije ku kibazo kijyanye n'u Rwanda n'u Burundi by'umwihariko ku bijyanye no gufungura umupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Yasubije ko ikibazo kiri ku gihugu cy'u Burundi ariko u Rwanda rukomeje gukora iyo bwabaga kugira ngo imipaka y'u Burundi ibe yafungurwa. Tugiye kugaruka rero ku byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'ubufatanye bw'akarere w'u Burundi Edouard Bizimana, aho yaciye amarenga ko igihugu cye gishobora kugira ibiganiro hagati y'u Rwanda n'icyo gihugu nyine cy'u Burundi bigamije gukemura ibibazo bihari nubwo bitari kwihuta ku rugero rushimishije. Ese yaba ari uguca amarenga ko imipaka yafungurwa mu gihe cya vuba cyangwa General Neva arakomeza kurangira umutima? Twese cyane rero Ebizo mu kiganiro n'abanyamakuru giheruka kuba kuwa gatanu tariki ya 28 Ugushyingo 2025, Minisitiri Bizimana yavuze ko Abanyarwanda n'Abarundi ari abavandimwe bityo ko nta gikwiye gutuma imiryango ibahuza ihora ifunzwe. Ati Abarundi n'Abanyarwanda turabana burya turababyara, dusangiye imipaka, dusangiye n'umuco. Sinibaza ko hari ikibazo kinini cyane cyatuma imiryango yose ifungwa. Ibibazo birahari ariko byose bizabonerwa ibisubizo biciye mu biganiro kandi kuvugana birakomeje. Yakomeje agaragaza ko inzira y'ibiganiro ari izakemura ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi kandi ko bikomeje nubwo bitari ku muvuduko ushimishije. Mu magambo ye Ambasaderi Edouard Bizimana, ubwo ndavuga Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi, yakomeje agira ati nubwo guhura bya bitakiri byinshi cyane ariko birakomeje. Murabizi ko n'ibihugu biri kurasana, inzira y'ibiganiro ihora ifunguye. Aha rero ibiganiro birakomeje nubwo umuvuduko waba udashimishije. Nababwiye ko imiryango yose idafunzwe, turakomeza kuganira kuko dufite byinshi biduhuza. Turi mu karere kamwe, dusangiye ahashize, burya tunasangiye ahazaza. Ngira ngo turumva ko impande zombi dutegetswe gushyiramo imbaraga. Uyu muyobozi yavuze ko Uburundi bwashyize imbaraga mu kugira ngo imigenderanire hagati y'impande zombi igende neza, ariko hari bitarakozwe. Burundi bwafunze imipaka yabwo n'u Rwanda muri Mutarama 2024 burushinja gufasha umutwe witwaje intwaro wa Tabara. Iki kirego rwagiteye utwatsi rugaragaza ko ari uburyo bwo kwihunza inshingano zo gukemura amakimbirane ari imbere mu gihugu. Kuva icyo gihe hagiye habaho ibiganiro byo kubyutsa umubano ariko bikarangira nta musaruro bitanze. Icyemezo cy'u Burundi cyo gufunga imipaka cyaje nyuma y'Amarenga Perezida Ndayishimiye yaciye mu ijambo risoza umwaka wa 2023 ko ashobora gufunga imipaka ihuza igihugu cye n'u Rwanda nyuma yo kurushinja gufasha umutwe wa Tabara urwanya ubutegetsi bwe. Ni ibirego u Rwanda rwateye utwatsi rugaragaza ko nta shingiro bifite, dore ko n'ibice Tabara yanyuzemo itera Burundi naho bihuriye n'u Rwanda kuko baturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma yo gufunga umupaka, Ndayishimiye yagiye agaragaza mu mvugo zitandukanye zishinja u Rwanda ko rushaka gutera igihugu cyabo, nyamara rukabihakana rugaragaza ko nta shingiro bifite. Perezida Paul Kagame yaganira n'abanyamakuru kwa 27 Ugushyingo 2025 yabajijwe aho umubano w'ibihugu byombi uhagaze uyu munsi. Nyuma yuko hashize iminsi mike hari impunzi z'Abarundi zari mu Rwanda zatashye, ndetse abasirikare b'Abarundi bakitabira inama iherutse guhuriza abasirikare cyangwa abagaba b'ingabo zirwanira ku butaka mu gihugu cy'u Rwanda i Kigali. Uburundi bwitabiriye ibyo biganiro. Ni ibintu byacaga amarenga cyangwa bica amarenga ko u Rwanda n'u Burundi umubano waba ushobora kuzagenda uzahuka gake gake, ndetse biba ngombwa ko babaza perezida iki kibazo. Perezida Paul Kagame yagize ati imipaka yo iracyameze nk'uko yari imeze, ariko twebwe na mbere ya hose no gufungwa kw'iyo mipaka na ruhare u Rwanda rubifitemo na ruto. Abarundi nibo bahisemo gufunga imipaka, turababwira ngo aho bazashakira gufungura twebwe ntabwo twigeze dufunga. Ayo ni amagambo ya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ubwo yabazwaga ku kibazo, yabazwaga n'abanyamakuru ku kibazo kijyanye no gufungura imipaka hagati y'u Rwanda n'u Burundi. General Neva Mikeke we akaba akomeje kugaragaza ko
uko byagenda kose umubano ushobora kuzahuka hagati y'u Rwanda n'u Burundi bijyanye n'ibyatangajwe n'uyu mwambasaderi w'igihugu cy'u ko abarundi abasoda b'u Burundi bakomeje kugira uruhare mu bikomeje kubera mu minembwe aho abanyamurenge bakomeje kugenda bashyira mu majwi abarundi ko babateye ndetse babafungiranye muri minembwe ku buryo badashobora kuba bajya kugira ibyo bahaha imyunyu ndetse n'ibindi byose bashobora gukenera mu gace batuyemo. Abarundi bahakana ibyo ahubwo bakavuga ahandi hatandukanye na minembwe baba bari nk'uko twakomeje kugenda tubigarukaho mu nkuru zacu ziri imbere. Ese koko Uburundi bufite gahunda yo kuba bwafungura imipaka ibintu bikagenda neza hagati y'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi, abaturage b'abanyarwanda bagahahirana nk'ibisanzwe, cyangwa Uburundi buzakomeza kuguma ku ijambo bavuze ko batazigera bafungura imipaka, mu gihe u Rwanda ngo rutararekura ngo bamwe mu bagerageje gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi nk'uko mubizi nibyo General Ndayishimiye Neva yakomeje kugenda agaragaza avuga mu itangazamakuru ko u Rwanda rucumbikiye abagerageje gutembagaza cyangwa gukuraho ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi bwa CNDD-FDD bwari buyobowe na Perezida Pierre Nkurunziza mbere y'uko aryamira ukuboko kw'abagabo. Burundi rero bukomeje kugaragaza ko nk'uko byatangajwe na Minisita Edouard Bizimana ko hari ibiganiro biri kuba hagati y'impande zombi bishobora kurangiza amakimbirane ari hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Reka dutegereze twihanganye abaturage, kuko twe icyo twifuza nuko paka yafungurwa ibintu bikagenda neza, umurundi akaza mu Rwanda yisanzuye, apana kuvuga ngo umukire ushoboye gutega indege niwe uzajya i Burundi, cyangwa umurundi ushoboye gutega indege niwe uzaza mu gihugu cy'u Rwanda. Niko bimeze rero nk'uko twabyumvishe yaba impande zombi, u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda n'u Burundi bakaba bakomeje kugaragaza ko mu by'ukuri bashaka ko ibintu bikemuka. Abarundi ndavuga abasirikare babo bakaba ngo inkuru mbi hari nuko ngo bashyinguye mu byobo rusange ikasika, aho ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izo nazo ni izindi nkuru zihari turakomeza kugenda tugarukaho mu makuru yacu ari imbere. Nshuti bakunzi ba Pilot News TV, komeza imana natwe, kuko ni twe twenyine tubageza amakuru asukuye atomoye utasanga ahandi. Amakuru aba yashatswe neza ndetse tukabagezaho mu buryo bwihuse, butarimo kurondogora, butarimo kuvuga isaha cyangwa amasaha abiri. Updates zose tuzi kugezaho 5 kuri 5. Mukomeze imana nanjye bakunda cyane. Bless up.